Chiwa kawilikul eshusta keswana sankal baital chesh ilcha yet hun ora ilti ayet hun trolanti chochi hinkul sin cheba kayap hay belanok anes komam Dios o hiliul san Biblia chochi hinkul chikukuy hun makan kane Dios shias kati isyip kulal hun creyente ahun yip kulalti hermanos Chochin kul sin tol chinach el huchtet wal ayo kipo kak ul yet hun tiempo alti creyente ach mala cha Cristo ina pisan y zetal ayo kipo kak ul yutul shiwil makchel yet hun tiempo alti chiala tol creyente palta ihan tol chisom cha snapal yet hun san tiempo alti ilapi abaya oneti yo sa tiempo hermanos lanan sa hiloni achet bil kanyul san Biblia ti lanan yuneni ilaptol ayechihilon San Mateo capítulo 24 versículo 7 shiashkati aywal hunsan mimech kono ohyaleh owal yet mimech kono bal ohyaleh yahaw owal yet yahawil Ojay mimech wahil sibil bayo ekiska palta ahun santu yich banilyata kilalistokal aywal hunsan sa ojayok si es kanes komam Dios ahun kanesti akau Jesucristo mas alon kanok yato ay chambay Israel solep judío yet mas anhacham Yahun set lanan yalon jamti lanan yalon jam set yetal o hayyip ane kono Israel walbay lanan kanhab jamti nani lanan yalon jam set yetal o hay bay kono Israel y kalbay más en el mundo ay yet hun tiempo al dishi ay hun san mimich kono o yale o walma un tiempo al tu Yahun san setalti hermanos lanan hilon bayayone titinani lanan binah yabishal mimech wahilo kayo y lanan habenitol ay mimech konop tinani chuchi chia owal ashka bay Rusia bay China bay Ucrania y bay Estados Unidos lanan binah tinani tol kawilsha ay owal hokok palta ahun santi ay chihilon san Biblia ti chalal moshin ahun ane chik rumores de guerra kam chalal motol oksal owal tin ay manilkas el yich mimech owal palta Babel ay hun san yich banil owal ti okok binah owal bay hun san ok mimech nación ayok owal ti she bohyalonep ay parte al hun mundo ti bay maso yetne kulyu hun san owal ti palta bay Israel tokal habla ya ishal un santu ay bay shin o apno shalo kin Israel to o kapas owal pero después hay wahil hay Ilia hay Kishka hay un san tiempo al tiche habe pues shibil bayo hay Kishka y hay bay lanan ye Kishka tinani shibil bayo hay go chalelam no man masan lo mundo tiklayo palta hay parte al naciones bay ok kamich bay ok yas ok anima hay parte al bay hay que Ilia tol o yunej ok kamich hay parte al bay mero o yun wahil hay kun san tiempo bay oneti lanan hiloni hay shakachan lanan tohi man ho takok sech bay to kosata yutola kun san tiempo ti lanan oson setietal tolto hayok yudolaya chilon versículo 8 shi ashkati palta ahun santu yich panilyata kailistokal aywal hun san sha o hayok abi aywal hun san sha o hayok chalalapnok ahun san sha o haytu tolto haymero is pimal ahun tu chihalas kati o haywal pimal owal tu o haywal mero wahil tu
abay apocalipsis chico natok se chal chan biblia tu si hun ane bay apocalipsis ashkatia tok elol no chech ayatok elol hun sakin chech hun kulalok eltech palta yintak tunan hun kakin chech kas el hun kulal kamsa hun kulal bayuli bang enalti yintak tunan hun kakin chech ay hun wahilok hayok abi tol yin sane yech balil libra ilok yune pero tu canto hol dinani lanan rahab en ya bisal hun santu tol tok hayok ay hun kwal bayuli bang enalti yin sane libra ilok man le sim pero canto hol ay hun kwal dinani hab sane yuna yin yech balil amana palta lanan to hay hun san tiempo tu acet lanan hilon tinani askatol ba belisto hun san lanan hilon di lanan sto hilon tol gich banil yata que listo hun san lanan hilon di pero ach creyente wa chota mit on sahay ayip kulal yin cristo yet hun tiempo ti ay tabay como un chato ka ba sol se diet al tol chi wekla bi an mayin hun tiempo ti tinani hay política choktial hun viajau choktial hun sai viajau choktial hun sansa y kal hun kono chiwekla anima pero hun cristiano hay ondi a hun maxel chihaki pokukul hay hun real rey yahawile viajau aton Jesucristo a hun lanan ko mahon hay ondi Filipenses capítulo 3 versículo 20 sias kati palta hay ondi abay satkan ay to konapal yudol ato ay ko konopal lanan hech banin kapas hay ko kolomal bay satkan tu aton jam hahawil Jesucristo abi wana mawustak bay tal ay to kana balet hun tiempal ti ami bay satkan chato kana bal tak ato ay konobal bay tu yuh jam hahawil Jesucristo es hermanos kono bon sayon ti yin hun lugar tu satkan ay ko kono bal ilana hech bane hay ko kolo mal bay satkan tu aton Jesucristo se tieta lo yun Jesucristo hetok yet ko hay cham yuli bank en alti yetok hay cham sias kati bay versículo 21 Filipenses 3:21 eson ko yaina kel mi manilti yet wat lahan saok yun aska yet yutol es mi manil tu kawal wat siglipil kaito kon yut yeto que si palil tolo kan mas en el zeta yetal yalan yu abi ayato haiko kolo mal Jesucristo es hermanos ay zeta lo yun jeto ayon ma con chaku kulin Jesucristo ti ok es pone la el hun komi manil yaina gelti ahun komi manil titinani ais kausinakil chioche hun komi manil ti loh chioche hun komi manil ti tumin chioche hun komi manil ti na wat kausi chioche hun komi manil ti kamchia bi ai chioche hun komi manil ti ambal doctor civil set kanun komi manil ti porque ahun komi manil ti tol unchan ya bi ai kamjip yeto hun komi manil ti maje kotoh baisat kan yeto Cristo palta yeto haicham shi versículo 21 ayeto haicham tushi occasion el ko yaina kel mi manilti yaina qil chale labnok komi manilti am chitecha yuh más techa unos kuahil yuh kapos ku más techa kapas ilia yuh am yip komi manilti yasha ay komi manilti tinani tosas lahu ayok palta yeto haicham kokolo mal Jesucristo ay hun komi manil wachayay hi bay satkan seto yun komi manil dishi lahan shaok yun ashkayet setili mi mal Jesucristo yet mal iktohi kawal chitsejeji kawal ayi palil man ashkaok yet mas ek yeto kuyum yet papelal yet kam do chok yul kap kamich ayat kam do chokul kap kamich chilow cham che khap cham yeto ke skuyom
paltayet mas ikto cham ay hunis mimanil cham choksha yeli kashkal maga qiyay hite na bay ay ke kuywon bay wahane ke bin chah yin ayilal palta asha silone lekan rao Jesucristo katane kastialon cham baye hun kula lokap ayes chala la moshin a Jesucristo ti a es mimanil yet mas ikto hi kawal wat siglibil aisha is may al ais poder aisha yipalil siglibil chihe chikayahok y chihe chihayokok ahun smimanil Jesucristo tuchi o ya hun miman letu ayon ashka yet habi ashka yet chamtu kay duhun heto alayok achusta kachwana atinani lana nab en habo yayil ilya makam wal anatumin makam wala lobe makam wala mulnagil chahlan bay komam Dios chekin tiempo chihilia iluli bang enalti paltayet o hayhun kwal o kespon la hun komimanildi man sa yaina que lo hun komiman lo kochatu palta lahan sa askayet Jesucristo san ahun ko yip kulalte hermanos kam kapsto kai kulale yusin get what take and shoot ko bawi hun san tiempo chay ko satati kam jon shi bay wahil kam jon shi bay ilya kam jon shi ta hay kamich hay kamich tu yutol ayuh kapas o kamich Shano contó yeto chamhahawil. San Juan capítulo 11 versículo 24 25 shis ane Dios ashkati vayan a San Juan capítulo 24 mi mancula al capítulo 11 versículo 24 25 shika versículo te ashkati Yeltoni bohtak ayet lahub kwal yetok ikto ahe kam naksha masanil kasok ikto ahnak yetoke si ish akedilan anhab is Marta palta a Jesús masyalas katiba y versículo 25 ayinti ako minikto akamnak inalehin kapasok sang kalmak chinyao king in school kas kalmio kamok palta ok ikto pas ahok si chalalapnok ayon creen don titinani tach habyayil tai ilya mai wahil mai makchel chi akakta okin pues bejan ko kulyul kap komam Dios setyuh ako mimanilti chiko bekyul kap kamich palta hohtak ayat mayal kail hun ko miman yuli bang kenalti chitoh kan yul trot palta ay hun ko yip kulal abi ato hun tu lanan ko kuyun denani ako yip kulal es que tolo kon ikto hun el sha shicham ko kolo malti bay versículo 25 ha ay inti ako minikto akamnak akinalehin kapasok sang kalmak chinyao kinkul kaskal mio kamok palta ikto pasok chima kundi yina kul bustak wana tai kison chaycham ko kolo mal Jesucristo yuhwal Dios o que expon la comiman las cachal Filipenses 3:21 tamayal con kamiga chaycham ko kolo mal yuhwal Dios o con ikto ayucham hahawil aleluya yuhwal Dios bay komam Dios ay hun ko yip kulal wal tol sigli bil yay okok ahunti man common abisok atomo junti ko inal wal sigli bil tatol amon rayuli bang inalti hohta o honik to ayu Jesucristo tayon to eko hohta ho exponele kumi manil lahan rayunas kayet Jesucristo set mas choche set mas ja saiti nani sanok somja hakul hayo kap sejetal chayuli bang inalti ayo kap owal ayo kap ilya ayo kap wahil ka sejetal di wat kal elo setyuh yutol ako yipul al yin Cristo seguro hay hermano tatol kushan lana nato kay ko lay kun tiempo baldi hits te habak atan komam Dios wa no ka bayna creyente al tatol chabe ay zetal lan yu yuli banken al choteloni pues hits o habak atan komam Dios asha stolk am to chacha Cristo yina pisan
Amto a seguridad nani au kan yulqab Jesucristo. Mantok alok chia hunsan al chi bil yet hun tiempo ti chi habik paltalanan yang cumplir cicip bil kan yulchan undi. Ay baktel tosa hayok aton cham hahabil Jesucristo. Ahun yip kulal tu am stok kay kulalo. Yo wali lo hay cham hahabil. Am skwal palta tiempo al satinani chico maja. Tiempo al sa chico maja hayop al cham hahabil ti. Shiash kati bay San Mateo capítulo 24 versículo 36. Paltak amak ohtak ninset kwal kalhantak ora okin hayok. Hep ángel bay satkan man yohta hok. Aintik aholin Dios palta man wohta hok. Asan Dios mame yohtak. Abi. Asan cham Dios mame yohtak. Jalelab nokshin ahun mundo ti ay hun makchil inis control yipan hun mundo ti. Tamwale científico tinani chale set aitok palta ay bay chune ay bikam chune animae hep kuy wome blakawan shiochi hep kan leel bay Jesus setok yun hay cham pero más yal kan cham ahun do chal Hechos capítulo 1 versículo 7. Mamin amiget hun tiempo altishi ok yun en sakal yetwat mule sak hako yah kuyul het ko chok leel amah ame yal ne yet ni hun tiempo ti sí. Asan Dios yohtak. Sí capaz. Más Allah igual fecha il bayep kuywom du. Mucho menos hay un tiempo al ti hay más el chi alon ajo pues mal will sak al hay cham. Hermanos, am chato ko basol le teal. Am chona setal dol am chial chan Biblia. Achet chial letra el chan Biblia ti achha o hingo kul kas kau ko yipul al yahi. Ayato hay Jesucristo junel chano hayok o gion to iglesia tamal kaya iglesia yuli banqin alti haysha la gran tribulación tu asa yahkan mi meryail al yuli banqin alti chok sa un sa tiempo lana hay cosas ti san ayonti como iglesia de Jesucristo te canchota patinani makwa konek porque a un tiempo ti kawil sa ay yechi hay ko koloma Jesucristo. San Chachua invitar chahlan hits to kabakatan komam yo sta creyente acha tamanas to creyente sin cha Jesucristo a kolo malok yetwat hay una seguridad yuli ban penalti yuhtol o haiko kolo mal Jesucristo yuhwal Dios ya kap Dios wat kolal Egypt ane masanil estol mas que sab salwi chuakin ingul hay kun kwal kachiaute Dios yuni nalok kas achun cha ki pokakul hay bal Jesucristo Dios choque yetok en masanil es justa caliswana.